Embassy Ethiopia biyya Netherlands magaalaa Den Haag jiru akkuma argaa jirtan kana sa'aatii kanatti poolisiin biyya Netherlands nu wajjin ta'uudhaan dallaatti ijaarree cufsiisnee uggurree jirra tajaajilli kaawunsilii kamiyyuu kaleessa jifannoo kana qabannee dhaadannoo keenya dhageessisuutti seenna. We demand justice, 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 freedom, freedom, Ethiopia, stop, killing children, Ethiopia, stop, poisoning prisoners, Ethiopia, stop, killing mothers, Ethiopia, stop, raping, Oromo children, free, Malesa Diripsa, free, Yazo Kababa, free, Lammi Benya, free, Lejane Kafa, free, Bakala Garba, free, all political prisoners. We demand justice, freedom. We demand justice, freedom, equality. Down, Abiy. Down, Abiy. Down, Naftanya. Down, Abiy. Down, million. Down, million. Abiy Ahmed is a killer. He's a genocider. Million. Ethiopian ambassador. He's a killer. Ethiopia. Stop. Poisoning prisoners. Ethiopia. Stop. Killing children. Ethiopia. Stop. Raping children. Ethiopia. Abiy Ahmed. Stop. Killing children. Abiy Ahmed. Stop. Raping Oromo women. Abiy Ahmed. Stop. Poisoning Oromo prisoners. Free. Jawar Mohammed. Free. Lejane Tafa. Free. Shukut Galeta. Free. Yazo Kababa. Free. Malesa Diripsa. Free. Lejane Tafa. We demand justice, freedom, for all Ethiopians, free, all political prisoners, journalism is not a crime, free, Malesa Diripsa, free, Buyo Wario, free, Mohammed Siraj, free, all political prisoners, Ethiopia, stop, raping children, Ethiopia, stop, killing children, Ethiopia, stop, raping prisoners, respect prisoners' rights, respect prisoners' rights, respect human rights, Ethiopia, stop,
killing children. Ethiopia. Stop killing priests. Ethiopia. Stop killing imams. Ethiopia. Stop killing Christians. Ethiopia. Stop killing Christians in the name of other religions. Ethiopia. Stop killing imams, Muslims in the name of Christians. We demand peace for Ethiopia. Justice for Ethiopia. Justice for Oromo people. Justice for Sidama people. Justice for Walaita people. We demand justice for all Ethiopian people. We demand peace for our family, for Oromo people. የኢትዮጵያ መንግስት አይወክለንም። ኢትዮጵያ መንግስት የላትም። በህዝብ ያልተመረጠ መንግስት አይባልም። ዲክታተር ነው። ገዳይ ነው። ሴቶችን ይገላል። ህፃናትን ይገላል። ሴቶችን ይደፍራል። እርጉዝ ሴቶችን ይደፍራል። ይገላል። የኢትዮጵያ መንግስት ተሸናፊ ነው። ገዳይ መቼም አያሸንፍም። ውሸታም መቼም አያሸንፍም። ብሔረሰቦችን ያጋጨ እድሜህን ማራዘም አትችልም። ለጊዜው ይመስልህ ይሆናል እንጂ መሸነፍ አይቀርም። ትሸነፋለህ፣ ትዋረዳለህ፣ እስር ቤት ትገባለህ፣ ትጠየቃለህ፣ በህግ ፊት ትጠየቃለህ። ገዳይ ወንጀለኛ ነው። አብይ አህመድ ወንጀለኛ ነው። የኢትዮጵያ አብይ አህመድ ደጋዳፊ ይጎተታል። ተላላኪዎቹ ደጋዳፊ ይጎተታሉ። አብይ አህመድ the dictator, the killer. Stop funding Abiy regime. Rape children. Abiy Ahmed stop killing women, prisoners. Abiy Ahmed the Nobel laureate is a terrorist. EU the Netherlands stop financing Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed stop killing Christians in the name of Muslim. Abiy Ahmed stop killing Muslims in the name of Christians. Ethiopia is the land of Muslims, Christians, Protestants, all. Abiy Ahmed stop killing children. Abiy Ahmed stop killing priests. Abiy Ahmed stop killing imams. Ethiopia deserve democracy. Ethiopia deserve a better leader. Abiy Ahmed Barbarino. Abiy Ahmed
አብይ አህመድ እስረኞችን ይደፍራል ወንዶችን ያስደፍራል አብይ አህመድ ገዳይ ነው ጨፍጫፊ ነው ኦሮሞን አይወክልም ሰላም ፍቅር አንድነት ዲሞክራሲ ለሁሉም ኢትዮጵያ ሰላም ነፃነት ለወላይታ ሰላም ነፃነት ለኦሮሞ ሰላም ነፃነት ለአማራ ሰላም ነፃነት ለሁሉም ኢትዮጵያ እኛ የኦሮሞ ልጆች ማንም ብሔር ጋር ችግር የለንም ችግራችን ከነፍጠኛ ስርዓት ጋር ነው እኛ ሰርቶ አደር ለፍቶ አደር አነካ እጃችን ንጹህ ነው እጃችን ንጹህ ነው አብይ አህመድ ያገዳደለን መቆየት ስልጣን ላይ መቆየት ይፈልጋል ግን አይሳካም ይበቃል አብይ ሸውደህናል አጭበርብረህናል በቃ ተነቃብህ ተባነነብህ ተበላብህ አሁን እንደ ጋዳፊ ሳትጎተት በሰላም እጅን ስጥ እጅን ፍዳ ሰላም ለኢትዮጵያ ሕዝብ አሁን ፍትህ ላጫሉ እንዴታ ፍትህ ለኢንጂነር ሲመኘው ፍትህ ለጀነራል ሰዓረ ሁሉን አስገድለ አትዘልቅም ለሁሉም ችግኝ መትከል አንተ አገር ምራ ካልቻል አሁን ውረድ Free all political prisoners. Free all political prisoners. Down Abiy Ahmed. Down Abiy Ahmed. Down Abiy Ahmed. Down Abiy Ahmed. Down akkuma argitan imbaasiin Itoophiyaa biyya Neezerlaand magaalaa Den Haag jiru yeroo kana ugguramee tajaajilli isaa cufamee dallaan itti ijaaramee tajaajila konsilaa kamuu dhaabee jira warri ergamtoonni Abiy Ahmed mooraa kana keessa jiran gadi ba'uu sodaatanii foddaadhaan nu laalaa jiru lubbuun itti dhiyaattee jirti nuti nama tokko faana saba tokko faana uummanni Oromoo akka rakkoon qabnetti agarsiisaa jirra mootummaan Abiy Ahmed ummata keenya mana dhaatti summii laataafii jira dubartoota keenya gudeedaa jira daa'imman dhiira dubartoota hin jedhin poolisii isaatiin gudeerichisaa jira ajjeechisaa jira ilmoon namaa akka sareetti ajjeefamtee goodaatti darbatamaa jirti kana mormuudhaaf iddoo kana jirra akkuma argitan kaleessarraa kaasnee injifannoodhaan imbaasii Itoophiyaa biyya Neezerlaand magaalaa Den Haag jiru cufsiisuudhaan injifannootti jirra injifannoon ummata Oromootiif ammaaf asumaratti dhaabnaa galatooma dhaggeeffattoota keenya yeroo biraa walitti deebinaa qabsoon itti fufa aga biyya keenya irratti abbaa biyyaa taanutti aga Abiy Ahmed akka gaadaafiitti gottotamee magaalaa Finfinnee keessaa bahee Jawar Mohammed mana hidhaatii bahee galma tufaa munaa seenutti qabsoon keenya itti fufaa ulfaadhaa galatooma bakka jirtanitti nagaan isin haa ta'u